Ya kak, enam kilo kak. Buh, segelangkong lek. Mak perhatian keluan lek. Iya kak, cak dah bini ke laki ya kau tu perhatian. Iyalah kar lek. Bini ria uji perhatian ke lagi nah. Can kita perwa reng bini ria kotu toat dek ke perintah laki nah. Selagi perintah gele tak melanggar aturan dari syariat. Iya kak. Mun bini lah kalau kotu perhatian ke laki nah agak beene ya. Iya kak. Agak dari ya. Laki na lako kebiakin minuman agak dari ya. Anu lek rokok kerak kisah. Iya kak, iya kak. Bini make toan beneng kok geng pelak kan. Iya kak. Deh. Segelangkong. Anu lek apa? Bagaimana bejeng? Enja. Mung kita bejeng mayu audu ke sama bejeng berjemaah mayu. Iya bayo. Yuk. Lek. Lek. Jadi nak ke lu lek. Jangan di perempekan lek. Apa kak? Tojuk gelu ya kok adik saya kerempek ke kaki lek. Apa saya kerempek kak? Kita ada lek yang terongeng tunging neruang kok ben kaki. Sestona bede parlo kok lek kebeen. Perlu apa? Ya engkok ben tipu lambe lagu reng berengan setia alhamdulillah engkok ben bisa polong agak dari ya. Ya kelar bangun Roma agak dari ya meskipun oleh nautang lek. Lakar tangkarep mun engkok lah polong ben kok terus ke bay Roma tibi terus tak apolong ngeben reng tua. Takok nemu cobeng kok ben reng tua ya lek. Iya kok ngerti kabeen kak. Ben boleh lek engkau ben kelara bangun agak dari ya ben lah tahu tibi se kepen untuk abangun dia oleh no tangan kapile teti tang parlo kebeen sesetia ria kok terus ngebele kebeen terus amit dek remeng kok mun mangkat keluar tisle Apa mangkat ada emak ban kak? ya mangkat dek emma dek iya lek ke Malaysia dek emma dek iya. Siapa tahu kelar nyerah ke tengah saya ke bay Roma le. Lepas kau abik tetangkeng kok ben le meskipun kelar bangun mempaki nyercer otang ke tetangker ya. Lepas kau aku tak todus. Abelah kak, ben cek mangkat. Kau pahitaran ke tibi been. Ita mangkat ada remele. Cek dengan engkau tengah ben dina alo polo juta saya ke bay Roma le. Mun pas itu kuwi neng dina apa serah akin engkau ben le. Enje engkau tak abid dia. Engkau bereng mari nyerawat tang rengkau mau lia. Engkau benih ke ngatina akin enje. Keng karo de remah pon tengah rego strolo nasa karo de iya. Kok mari dia mari nyerawat tang juga langsung mau lia. Tina pasabar kakele makin neng ketibi dina. Kor kakek neng pamak cemak dina papa ngerasa kakek cak andi laki. Neng dina cak atengka. Engkau mangkat untuk kakek lek mulai untuk kakek engkau pakun. Dina kak minta iya kak. Engkau ikhlas engkau pasrah. Tina pasabar lek. मेरे बिना Yoi.
Mari li oi. Aki bos. Iya Mayu. Mari lah. Iya kok mari lah. Lek tina kok mangkat terus sabar lagi lek. Ini pas pergi ere usaha di Tinogi meragi dari ban penjara. Penelpon penangan. Aduh, Alex. Oh, baan le. Iya kak, dan maka apa kak? Alhamdulillah beres. Baan dak nama jering. Alhamdulillah kak kata. Ocen dina le kok magalah ko ya le. Keng demi baan kok pakun jeung aja make ocen. Ya kok ngau beban tenggeng rele. Ini nak apa sapar kak? Iya, muncak geng beni karena baan dan kok tak kira depak tang sang de enak le. Kok ocenan kok le. Ini mau le kak? Iya tilalonas le. Tina pa sapar kilo baan jadi make ke tibi. Engko dina beni keng tak kerong ke baan le. Cek kerong senyata na boleh dina si musim celep. Engak ting wakton ngak-angak ro le. Bah, cak akil le are are. Ya Allah, jangan tintang bini tinggi tina kena. Tina kelu ambu le ya kok dina bolan kita mareng. Iya kak, lautan kak. Iya. Tina kok pada beres-beres ya. Iya kak. Dah. Siapa mak bersepeda di nak dia? Pala ayo yang le datang. Cek oleh setengah bulan dia. Lu kita telepon kemarin. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beresan ya. Beres, bas apa bas? Maklun purun lagi nelpon bas. Apangku kaki mendingan mulai di Malaysia. Mulai apa bos orang ki oleh setengah bulan lah mulai ya kakek. Ada apa ding? Jabalan ko leban nang yadan roman roki puro pada sepeda mira daya sangku ba anda tang chan ko. Anja bas. Kok yo ki dina ki oleh setengah bulan mulai dak remah bas. Sangku ba apong ko jabalan roban naki pura ke pada sandal ring laki daya kundua. Di mana kakek sing elak jere?
Di mana kakek sing ngetela aja deng. Engkau leben nang dan roman ro deh kota tahu cek siapa deh ceria sandi sepeda. Because gue datang di Malaysia. Enggak, Bos. Tini ya. Sekelangkong informasi ini aja deh. Iya, sekarang kong assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa buat nangan kana? Cek rengkok ki buru nelpon benale ngocat ke TV. Duh ya Allah. Agak tak di ini salah. Halo, Apa kak? berima gile. Ada di rumah. Berisa apa jadi ki buru? Ada orang riang. Ngucap ada orang kaki cak dengan Basruddin nelpon ngenjakan berde sepeda jadi merah aku siapa? Ano gila irapan min koy rosoro. Soro bale minyak duku. Penap enap kaki acaca jadi. Siapa yang laki si bengal masuk ke rumah jadi? Irapan ka aja boleh kak. Rosoro bigo. Irfan siapa? Irfan anan ruang. Anan Pujatin. Pernah gena le, engkau mangkat jauh debak de nak ria ocen tak nampek ocen panas tak nampek panas. Ala aku demi beun jadi engkau. Pa beun agak tengok barang tak gena jadi ya. Jaga aku tak jaga. Pokon kok tak tahu le pernah gena nang kaki mon tak gena nang jadi ya. Itina agin bi ko ontur di Roma jadi. Mata baca aja kangkau kak. Ambule sengkah bang kaki. Rengbin. Mantarembah kedetik na ong kebah pas kepasahin gedung nomor tak ambil lo kan. Celaka ala aku agak dari.